de pashal amma du'aro nan ya to afshini in garbi de bilmamini bi pombalman nan shalma na wonan lurbadashiya ya to asal dem biane nya ya to achini kamborne nzangti ndan nawon yukwane na yakam bion ne zelo shalmo min dan ya na sampa bo wa kamborne nzan yale de samseka nawon yukwane ndan ya na ni yan pamba ka bi yisizan dagban biar sonzo na dagban wupsubzo kamborne yale government pamba Temin regional minister ndabala inshallah inyala nguyen discuss le regional minister ben sha'ad sanan ya yong la bi dabsan woni dininya bi pombel min bi dabla ba be lurene mbortaba bi pombela ne bi dabla ba bela lurene mbortaba karnya la zamsam ne ashiloshe amakarnya lurene kallala bannan da nan sam shalwa ma tabbo ngoma di pana amliya musulun sene da bivela biahgona da bivela musulun sa basatele dagban wupsu dagban le wupsu ne da kane da bivela ka ba swara nangda nirmi te swara nangda ban shaw abanyiro niri te swara nangda ban shaw abanula abanyiro amma banyar so nyala ngun yitum biar polo ngun kabanyara ba swame lor puna ka ba be pilgo bana swame lor pune dem pahayi ka ba swai lor ma mang zamsam ne ka nimvo yoso nimvo finso bayol dadam so ka ngun ba swanya ba anya ba ngoma ada nab muhammad sallallahu alaihi wasallam yaliya ngun natalar matabdashiya ngun lirwace dashile na wannan liro dashile duniya na lahira kan yin ngoma anya ba dambanin kamata ma dirba samsa na anya ba to ami nya ba anya ba ma lirma bidashile be a ka azan bazalin sasba kayelba biagu yatwa kayelba din samsane musulmi be da manama be dagban bilcin bisham abin nan lala kana yi kana domin anyala bayuwal dadam domin anyala nimfo fine domin anyala nimfo sun bannan niya ne na won liro dashil duniya na lahira kana yi cika bi pombel ngofo wazam pa zan shalne won pombian ma kanyin mago photo nzango non wala ka ngago photo halka yiro ya mo gbale wannan mabombo ka ton zan lalan nan sun man yarati duniya banda su'ara la bin min beduma konko yato andanyale ka yiba nzal polo kan bornan zan chongo ka yallalan zoma wai ba yi wa man polo wai ba yi wa man polo ti fukumse wai ba yi wa man polo intam sandani nan ta zayino kam dagban bilcin kam na duniya musulnam za na duniya ne vo manga za so kam nan maniya wai ba yi na zungo zancan dabsa be ko yi bayina na wun zotiyan yi mana ta bol musulmi kam wun sati na wuni ka nan cir ni wannan nan da shalma tiyan yi mana ta bol musulma so kam yi pujan la na wun yalma na wun naro na wun ba mo yal na wun yi mo so ayabe na wun yi mo zalka duniya zanyo kaman wun yi bi pombel ma zalka na wun yo sham amma ni yaran wadon tonon ka sonya ka wun pu ban nan lala ne vo yalam nyin gba de pashala nan da shal garban nan shalma na wun lirada shile da pashala bi ponga nan garban nan ya to shalma na wun lirbadashiya da pashala atuzo pa nan garbi ma la bidab sama bidab ma min bi pombel ma nan shalma da pashal na wun lire atuzo pa badashile da pashal ba shabjane da pashal amma du'aro nan ya to afshine in garbi da bilma min bi pombel ma nan shalma na wun lirbadashiya to ruzo tazayino kam yala ban karna won tayane tazayino kam yala ban tum da burgara so ntomi to tum da burgara karnya lo su'me lalanira halna na ta tamlan nan da wula halna na ta tamlan charpangdo nyin wune kayan yi na nan lala kuma din gardaza mule yala na ta bar mu na tinyar zama mule yala na ta zanyala ne vo fina ka tattabo ka bar na tinyar zama na wunna gam yalmene innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al fahishatu fil ladhina amanu lahum adhabun fid dunya wal akhirah anya ne vo shaban yarar barna na tunfina ban yanga zo na ta tamlan yalme nabi mal azaba kine azaba nyorale duniya ngo ka kiyama azaba nyorale kargarlala
bipombe ma ba nyama halala zo nawun ne borne te gbar te vir tabbana zo kanawun yale ai ku kanatin ya pa ne do kabanan da zina ka kulin ya ba bashir nan da la zina na bom nirba ta paha manzo ki nan nai foi ki na yi na ti yale bi ai ba bon nirba tana ka ba kanatin ya ka yi na ti yale nawun da ba fiya ma baran zan pini ni jirlanya amma nawun mi na shirin ya nawun min ya mangle ka yale amma nawun bu borne be nyer la ben yara nawun bu borne te vir tabbana nawun bi yarne te yin tafina nzomana nan ya to shalma duniya te zayimna so kam yimna nin fu mangle kam yimna te kondemele wai bi yina te zan wo mang ti fukumse wai bi yina te tim sandana nan duniya kan tim sandana nan dipombilma no wan yi hofin shalma nawun zo o simsin te yina te so nawuni ni nawun naro ka so nawun yi mo zalka duniya za nyo man ngunyala da adam ka vi ma gbane nawun vi mo gban gare won vi ma gbane shalma nawun yi mo zale kamon yi dipombilma nzal shalma den chakan yar ngoma nawzo nirbo ko understand the danger o wuran la dipombilma life shamma bima ne bipombul ne do bishop za wo wuran la ba hago shamma biya o bipombulma ne o binati do bishop ka banyo o yansa za wo wuran la ba hago shamma bokata ben nan da shamma dazo da mbono zo sa ya to mbiyan nan ya to wala nawuni paham bima lamba suglo kan borne yel bima lamba de kariyo twa yo banyo tabli manga de pashal kadum bongo melo de pashal kar melo kar melo zal dede de pashal kar yiho tun fin kamne de pashal kar choko banka dama bin shana won pumon de samse baka da dam nan da wula aswara tum de be ayihre untum da na woni malmu wabda na on pahan omino lamba suglo na wonde cekan wa ma zan wurmo biago na wonde cekar wurmo biago na wonde cekar wurmo biago te bi ponse me bambe la hala ne nta tablet za ne bi halfina shangane hal yoy shangane na won yihin ta za kamal ta zale dede ngunana ta tamlan na bore wadab su masham na wannan la lazamtati subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh